Zaljubljeni ste, u vezi ste, volite nekog i neko voli vas. Želite znati kako da osnažite ljubavnu vezu? Daćemo vam 5 praktičnih savjeta. Radite ono što vaš partner voli raditi. Postoje interesovanja koja dijelite, ali nekada se pridružite aktivnostima u kojima vaš partner zaista uživa više nego vi. Ako vaš partner voli planinarenje, možda je vrijeme da i vi kupite udobne cipele za penjanje i podržite svog partnera ili partnerku u tome. Ko zna, možda vam se i svidi. Imajte na umu potrebe partnera. Ukoliko smo u vezi već neko vrijeme, lako je upasti u obrasce ponašanja koji nas drže u zoni komfora. Ali ne smijete zaboraviti na potrebe svog partnera ili partnerke. Ako uživaju u dodatnom zagrljaju, zagrlite ih. Ako vole razgovarati o osjećanjima i planovima, sjednite s njima i razgovarajte. Iznenadite ih malim stvarima, kao što je zajednički odlazak na neobaveznu kafu. Podsjetite se na sve ono što ste radili i na početku veze. Tražite ono što želite. Vremenom pretpostavljamo da nas partner toliko dobro poznaje da ne trebamo tražiti ono što želimo. Očekivanja se postavljaju, ali ako to ne izgovorimo, može se desiti da druga strana zaista ne zna šta želimo. Česta je izreka, ne piše ti na čelu šta misliš. Redovno provodite kvalitetno vrijeme samo za sebe. Dobar odnos treba biti uravnotežen. Ne odustajte od svojih hobija i stvari koje volite raditi. Pobrinite se da vaša vlastita sreća ne trpi zbog toga. U vezu ste ušli sa svojim hobijima, muzičkim ukusima, navikama. Mnoge od tih stvari ne treba mijenjati radi drugog, a osoba koja vas voli znaće cijeniti vaše potrebe. Rješavajte stvari i u raspravama. Rasprava sama po sebi nije loša. Pokušajte da se pametno raspravljate. Upotrijebite taktike koje podrazumijevaju govor o sopstvenim potrebama i osjećanjima, umjesto da istog časa napadate svog partnera ili partnerku, jer često u komunikaciji odmah idemo sa taktikom napada. Pokušajte izbjeći da stvari izmaknu kontroli. Ne govorite riječi zbog kojih ćete kasnije žaliti. Svakako budite spremni na opraštanje. To je situacija kada su partneri voljni svoju želju da pobjede u raspravi zamijeniti novim izazovima i dijeljenjem lijepih stvari u ljubavi. I da zaključimo, razlike između partnera su neizbježne. Važno je kako se nosite s tim razlikama. Ako želite još stručnih odgovora na često postavljana pitanja o sebi i drugima, pratite naš kanal. Također pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu.